Ang community puso je pool slamai rika je norok ni bagai je Google Adsense ni video dakina phai tong henai hingka jagao kobang ku boot no manka 82 booters ang ajagao manka angka bani bagai ang o video no selamna bagai excited ngi thangka tamni bagai hingka kai o video no bagai belakina useful nai gaman bagai no video principle pai thakjara nai tong di angkai channel ka tal phai kan norok subscribe khlai tapuni kokborok ni tag and entertainment YouTube channel lo tei Instagram tapun follow khlai ko hingka description link ri nai norok ar thangi Instagram mo follow khlai ri tamni ken norok ni support nangai tongo ga phai kini tubo phai man ya gala katal ngai seng saimia ama hai borok ka bang tongo tamni hingga kai YouTube tal kangai na sinani akogwa asya tamni ka mupile sekango asuk rungmani ya truk seng ama hai ke jeng knowledge mari thango YouTube jodi khlai ka hingga kai aka awni bai khrokhate khrokhsa abai ke seng srunglai na nago gamani bai jorok ni bai of video pela kene useful nai ngina gi pule sekan seng Google Adsense no jeng bank account add khainani bai hingga kai pule seng ni a jeta YouTube channel monetize ma khaine monetize khaimani yaglo hingga kai Google Adsense bai link khlai no monetize go gamani yaglo hingga tam khainai jeta Google Adsense pin nei tongo a Google Adsense pin seng apply ma khainai abu bupur apply khlai man hingga $10 je pro ni aro earning ngai thangka hingga kai YT studio ni je pro Google Adsense thangi add ngai thangka hingga kai no nung apro Google Adsense pin ni bagai nung apply khainai mane review ro honai tang gamani yaglo hingga kai no Google Adsense pin borok post office tike pathogi ro honai gabro hingga kai no pion call khainai hingga aboni yaglo hingga no accept khainai aja 6 digit number tongo abono ruinai verified kai kan ni Google Adsense pin verified ngai thanai gaboni yaglo tek step hingga kai buchini bank account add khainani nango jeng jeta YouTube ni earning jeng mane case mane mani mana bagai rang mana bagai hingga kai gabawa hingga jeng mana hingga nai di jengno YouTube rok tam khlai Japro $100 kai tanga guys seng YouTube ne earning ne seng accept khlai mano tabuk Indian currency wo chung jodi a jeta YouTube ni jeta dollar na chung $1 na chung jodi convert khlai kan kai 81 by $82 ngo nge seng tabuk earning belai kano kaham no manai tongo YouTube rogo nge seng manan ne bagi nge tam kai ne bank account add ma khlainai bank account add khlainai bagi hingga kai je borok ni bagai a YouTube channel khulukjaka a borok ni no bank account ungnani nangnai eba bini family ni phano ungu ama haita gai a jagawa bomung plus segan sengurnai amani yaglong ke bank account number no runai ga IFSC code swift code ruinai a jagawa chung fill khlai renai kan gena abo submit ngai thanai je pruo payment release ngai thanga ni $100 kai ba $100 chelapon kebang ngai thangka apro ngai tam ngai nadi every month 21 no hingga kai YouTube ni payment release ngo ga a payment release ngai thangmani yaglo hingga kai a payment tamung 7 days wait khana nago hingga kai no chini bank account habai thango gabani bagai tam khainai jeta jeng Google Adsense bank account add khainani bagai hingga kai singa jaga kaham kai singa jaga fill ma khainai jahate jaga mistake rok mismatch rok nyana kai hingga pari nang tahu mobile screen tlangi punuk nai bawa hai ke bank account na hingga guys awani bagai nai di ang obo Chrome browser ang tabu open khlai ka hingga o jaga wa seng SBI ni hingga kai SBI ni singo jaga wa swift code seng oma hai ke seng search ma khlainai do hingke nadi SBI swift code Agartala ni ang sichinai tamni bagi hingke Agartala no City Bank chini Tripurani hingke ang o jaga o search khlainai ang obo hingke search khlai rika riman yaglo hingke norok o jaga o phasson norok nugui thakna naidi o jaga o branch name Agartala te swift code ni norok nukhana o jaga o eko o swift code SBI NINBB 476 hingka obakai jeta State Bank of India ni swift code tirprani bagai inke obono no jeng tamma khaine copy khai mak sinai oba heke copy khlai ma tonai kang obono copy khai tonika ba jengo jaga plus icon no jeng click khainai hinke abo jengolo rutukai jeng manana nga phadi tabu hingke ka Google Adsense ang tabu sign in khlainai Google Adsense oba heke jeng sign in khlainai aboni yagla sign up for Adsense no jeng thangnai thangmani yaglo hingke nini Gmail ID bai nini Google Adsense khulukjak tong a jagao nung click khai di hingka ani khai obo bai je Google Adsense khulukjak tongo hingka ang a jagao add khlai renai add khlai kang gena obo hingka search phaina search phai kang gena di o jaga Google Adsense norok norok lugui thangka nai ko omo hingke madi phaika phaimani yaglo hingke nai di ang desktop mode khlai painai
Hingke desktop mode khai paika hingke amon jaglo 3 dot thangdi 3 dot thangman jaglo hingke o jaga o nok nugui nakan nugui makha nok naidi o jaga o payment ni hini option hingke a payment o click khadi payment o click khaiman jaglo hingka kaino o jaga ta kaisa payment info ni tongo a payment info o click khadi payment info click khaiman logi logi no naidi o jaga o earning o jaga nok su khaiman nukona payment naidi o jaga o hingka kai o jaga o ani kono how you get paid o jaga o kono koroi tamni bagi hingke o jaga o police gang payment action thangai oro India US dollar o jeng click ma khainai click khaiman yaglo hingka kai naidi o jaga o phaika hingke oro ani earning su khaiman nok nukona yang rogo nok nukona hingka man yaglo how you get paid o jaga o sijak tong new primary payment method selected mane kono ani bank select khlaijak kriko hingkamni jaga nai dio jaga choose payment method o jeng ma thangnai hingke choose payment method o click khaika hingka kaino search ngi tongo obo hingkini ni Google Pay ni jeta add ungjak abono remove khaina ninsingo ang khaiglak hingkamni jaga nai dio jaga add payment method o jeng ma thangnai hingke add payment method o jeng click khainai click khaima logi logi na nai dio jaga o add a payment method neo jaga sijak tongo to receive payout by wire transfer contact your bank for exchange rates and fee bank account must be located in India and in US dollar currency ni sawo mane US dollar no jeng India o convert khaitona bage hingke obo chini fill khaina nango hingke o jaga o chini poila sakang chini fill khaijana hingke naide o jaga tamo o jaga o jeng beneficiary ID abo chini nangya do name on bank account ni bumung ba bank account je holder ni bumung sidi hingke oro ani bumung no sidi nai jeta bank account holder ni bumung amon jaglo bank name hingke angoro sinai State Bank of India hingke amon jaglo o jaga IFSC code kaham ke sidi hingke SBI and 0005591 obong kasini khwaini jeta IFSC code hingke amon jaglo sawa jaga swift code hingke ang hajing copy khlaika copy khayasini sigang no ang haini haitesa phunugano o jaga thanginai ang hajing swift code jeta ngo search khlaimani hingke search khlai nai o jaga o sakao no rank gi tongo hingke nai o jaga mo Agartala ni hinadi tesa mono mes dang nai ni yang by yango SBIN INBB476 hingke jeng omonam tam khaine copy khainai omai copy khaiman yaglo hingke haini hai je jeng bank account add khaina bagai o jaga swift code BIC is a required field hinchawo o jaga jeng abono page khlai marnai ruman yaglo angka o jaga account number no bo jeng o jaga fill khlai marnai hingke ang o jaga ani account number no fill khlai renai hingke ang o je account number je fill khlaika abono ang kam ke nainai tabo hingke yaglo hingke nung teisa haini ni IFSC code dok nung o jaga check khadi oro IFSC code tini swift code hingke joton thik tongo ani bumung rok hingke ti bank ni bumung rok sirika hingke yaglo hingke tiang tola thangdi tola thamani yaglo hingke tam khainai o jaga kaisa nok nukhana naidi o jaga o save hinai hingke a jaga o jeng a save o jeng click ma khainai bujika hingke ang save o click khai rwnai hingke kai naidi o jaga o hi ani bank account hi primary bank account iko wire transfer to bank account iko 7799 last account hi hingke nung abon teisa edit khaina hingke edit khaimano yango thangai iko yango thangai ta hingke naidi ang teisa nokno haini hai phunugano jeta home screen no thangai home o thangai haini hai teisa norokno 3 dot thangai phunuknai payment info thangai naidi ani bank account yatungi thangka o jaga US dollar o click khaidi click khaiman yaglo hingke norokno nugi thakana ikko ani bank account select ngai thangka tei nokno ang mail o thangi phunugano
Geta mail o phaika ang je bank account add khaimani email o nokbar nugui makhana Google payment ihi o jagao Google payment method update for ihi ani bumung phaika tei payment method update for ingkan bumung iko jagao ingka ti ani jeta payment profile ID ko norok suk mani nugui tongkhana aba haikino bank account add khlaio guys norok saiman kana je baba haike je Google Adsense bank account add khlai ingka oba haikino Google Adsense bank account add khlaio ingka mani bagi angano saka je SBI jeta State Bank of India belakana bank kaham Google Adsense ni payment manani bagi payment tunani bagi hingka kai aban bagi norok sob samino State Bank of India no norok fil khayani bagi chaito ti ingka tin baga suk norok of video norok ni bagi tumno of video norok ni bagi tumno of video useful ngai tong angka like na tap no video no te norok ni friends share khlai ready tei oba hai related video na tono mujungi tonga hamna kai kokborok ni ta kai na entertainment YouTube channel no subscribe khlai ready gete norok takna Instagram o follow khlai konga follow khlai ni ang description link ni likate ani second channel tonga disuni khora ar modorok subscribe khlai konga subscribe khlai na hadi behai hai no next video malek na jotona hambai bye